Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 29, versikulo 23. Ti kinatangsit ti maysa a tao, kat iso ti mangibabaken kuana. Ngam ti addaan iti napakumbaba nga espiritu, kat mapadayawan to. Papagayam, intay tenggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay na, late man ni Grace. May sa oras tayon amang uray kan kuana. Anya nga rod, kat Filipino time nga rod. Ay, nairuwam ng tikasta nga ugali na. Di na respetuan ti oras tayo. Ay, noawan pa lang aging ga iti alas 10:30. Panawan tayon. Wanlatan, makapauma mati kanayo na panangururay tayo kan kuana. Kababain mat ka ni manong driver nga itay payla ang alas 8 nga agururay. Wanya, ibagaklaan nga na sumurot ton. Wanan anusan nan nga commute. Hay, una yan. Imbati dakit din dagi ay kakadwa. Di daan mo ti aguray. Ang bayad akpay iti pletek. Saan ako nga agbaybayad iti jeep? Di dan tumot lamadlaw. Ha? Ay, pakiabot man. Pakisuyo, bayad. Hay, una yan. Nakabangbangsit to'y katugaw ko. Ingato na pa'y mat ni Ima na. Hay! Oh, hello. Oo, nakapurchase na ako. Kasasakay ko lang ng jeep. Ay, bigbig at masursurunak. Ipig sana pa'y mat lang ti O sa una. sige. Kaya't nansapay nga ipangag nga dakwarta bahala. na pag-purchase na. Hay, surun kun! Ay, malpasan ti reunion tayo. Saan pa laang anak kasangpot ni Grace? Speaking, isunday ta sumungan. Hay, anya kayo matnan. Imbati dakit din. Isupay di oras kung anagururay iti jeep kan taxi. Ay, sayang, naitsambang amin anadadaal ti kotse. Kasano kat nakabaybayag kamot ngamin. Datayo tinakatoka iti registration. Kat madimot datayo pa iti maladaw. Isubli yung Jay inted ko para iti transportation. Tadyak mat nakilugan kada kayo. Ha? Di kagdanag, isublik inton madamdama. Ni Grace mo tandagsaw. Siya, may saitan a branch manager itinalatak apanganan. Ay na, naduma-duma mutan a lugar tinapasyar ko dito yung Pilipinas. Mas daaw kayo siguro, anya. Takas na Unay. sana kabimakot. Ang natibag baga ni Grace. Pasardang kumangagsaw. Mangibinglay tayo laang mat iti life updates tayo. Pintasak ko. Ay, anya nga iti ekspektaren tayo. Kat kastamot ti kababalin na iti high school tayo pay laeng. Ay, awan matlaang ti pagbalbaliwan na. Oo, iso ka din ni Layla. Ay na, anyamatan ti tsuraan na. Kaslabak bakit pa yun kada tayo iti sangapulo at tawan. Awan nga tati sarming da iti balay na. Malagip ko kat agkatugaw kami iti senior high school. Ay na, nakalalaing iti. Ngamita, anya ngayon tinamnamayan na iti bagina. Ay, biyag, aya. Ay, nakauy-uyaw ka matlauna yan, Grace. Kat, ang paiso matibagbaga. Grace, saan ka kumamatakas ta? Saan arumbang nga uyawam ti padam a tao? Ay, unay kayo. Kasla kayo nakasingsing patlaunay. Ha? Panawan kayo manlangan. Mabalin ka kadi akasarita, Grace. Oo, Layla. Si kagayam date na. Anya ti bagam. Kuang amin, mabain ako nga. Oo, oray din unay asit gan. Ah? Mangagkumatkat no anya ti ibagam. Kwa. Mabalin ka di makitang dan, jay duwang anak ko, ija restaurant mo. Ha? Oray, dishwasher dala ko, ma. Ay, pasensya kan. Ngam saan ko nakasapulan ti trabahador. Aduda una yan. Amangan no saan ko amaswelduan ida iti nasayahat.
nako ha. Ay, kasta ka di? O sige, salamat iti oras mo. Panawan ka nga rodan dito ay. Okay. Jak kaya tikaskan ko na. Amangan ariyak pa'y dagiti mangan. Makita da anak kadungtungri. Nardo, nawaya ka di nagluganan yung itay nga imay? Wen? Makilugan ka kadi kada kami? Wen ko ma. Kan kwa. Jay ko nam nga isublim nga in-contribute ko. Oray saan mo nga isubli ti kagudwa. Ta makilugan naklaangan kada kayo. Wen? O sige. Isublik ti kagudwa iti in-contribute mo. Anya ti kunam, Grace? Napuno kami. Addan dagiti nakasarita ka makikontribute para iti krudo. Pasensya kan, Grace, ha? Ano usam laangan ti agbirok iti daddo maapakiluganam. Damag ko kat adda paliga ti volleyball iti barangay. Ay, Wan. Iso ti may sa proyekto da itaatawan. Kat? Kayat mo ta sumali ta? Wan Lin. Tapno mawat-wat taman mat. Nabayagan asa anak anagay-ayam kat. Uray siya. Kasla di na palabas at 2 taon payla nga nakaayam akiti volleyball. Kadwa tayo gayam ni Grace. Wan nga agpayso. Agkurang tayo ngamin kadagiti player. Iso kapilitan nga isali tayo. Nalaing mat ngamin nga gayayam iti volleyball. Barang mayat ita akadwa. Idi ngamin high school tayo. Naungat no addaag kamali akakadwa na. Aywan. Malagip ko ti panang pukka-pukkaw na iti may sa akadwa tayo. Oh, aday tan ni Grace. Umasidagan. Hello, teammates! Saya atin tayo ti agay-ayam inton madamdama. Kayat ko amaala ti premyo ang most valuable player. Na, Kaslamat. Isu ti kalaingan. Oops! Mine! Aray! Kunak amain! Saan ka mat ngamin ngaglisi? Nanayunan lakit nga rod ti puntos di kalaban tayo. Pasensya kan, Grace. Saan ko napansin ti ayan mo? Ha? Makisinukat ka man. Ni Jane langan ti sumrak. Saan mo matgayam nga amo tagay-ayam? Ha? Kat no itay pa ilang agay ay ayam ni Jane. Saya atom nga rod tagay-ayam. Yes! Yahoo! Nangabak tayo! Naglaing ka talaga nga agay ayam iti volleyball, Jane. saan mo't unay? Mayat lang amin ti teamwork tayo. Congratulations! Pangay na nga ba kayo iti umuna alaban nyo? Shakti makaamo iti pangaldawan tayo. Thank you, Nardo. O sige, mapantayo ijay restaurant ko. Ta ijay tayo amangan. Isupay mo't aswel doon dagiti empleyado no ijay tayo amangan. Wana? Ay na, agyaman kami unay, Nardo. O sige, ayabak dagiti kakadwa tayo. Taintay manganan. Awan ka din na yung ti order yo, ma'am, sir. Awanen. Okay. Ngamduan tanto pa'y order yo, ay abandaklat ta. Okay. Enjoy. Aywan, nadamag yu ka din. Di anya, Grace. At daman gaya man anak ni Layla. Ay kat, mayat Anya mayat. Kurang laangan ti may sakit mabalindan ti mang bukal iti basketball team. Hay, amuyo, imay da idi kalman ditoy. Hay, nakakaasi ti langada. Kadwa na ti duwang anak na anak kadungdung rit. Kasta ka di? Ala. Gusto pala data. Mangan tayo kid din. Amok amabisin kayon. Ken nabannog kayo anagay ayam itay. Itan ti championship game nyo. Sapay kumata da kayo ti mangabak. Wala, da kami ti mga bak. Tadaak analaing nga agay ayam. Ha? Agsao ka manan, Grace. Adayo analalaing mat ni Jane ang sika. At ado ti puntos na idi napalabas nga ay ayam tayo. Oy, saan asikati ka sa Oaklin? Di ka sumungsungpat no saan asikati ka sarsarita. Ala, husto daytan. Intayo kit din ag-warm up.
May salangan na puntos, Jane! Mga baktayon! Saya atam ti ag-serve, Jane. Go, Jane! Naglay nga talaga ni Jane! Sanda na ipasubli ti bola! Nangabak kami matlangan! Yes! Champion tayo! Agyaman kami kadagiti ataraon, Grace. Nairaman akpay. Nga uray sa anak mat anak ay ayam. Awan anyaman na. Tangay siyak ti kabaknangan iti timmi. Rumbang lang asyak ti agpakan. Parang maga talaga. Kasla saan kung tupay ang maalimon to ipakapaunag ko. Wen nga pa, so, agyaman kami, Grace. Wen gayam. Ita lang ang malagip ko. Naibaga ka din dagiti anak yo nga damiting tayo iti pagadalan da inton bigat. Uwan. Naibagan ti anak ko iti kalman. Iso nga agpakanak ita. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Siyempre, rumbang asyak ti ibutos yu a PTA president. Anya? Jane, sikat i-nominate ko kas PTA president, Ha? Amangan no saan ko amaaramid dagiti responsibilidad ko. Di ka man. Kabaalam da ita. Madam Chair, may I nominate myself as the PTA president? Nene. Talaga, dakkel mo ti panagtalag na iti bagina. Aguray ka man, ta-nominate ko ni Jane. Madam, may I nominate Miss Jane as the PTA president? Doa kayo matan ana i-nominate. Sino nga iti ibutos ko? Damagang pailaang mat, kat ni Jane apay, kayat mo ani Grace ana paramag ti agbalin na PTA president? Ay, diya kayat Oh. Mas kayat ko ni Jane Tamalaksid ana pa kumbaba. Responsable pay. Matida ito yan. Apay ani Jane ti kayat yu a president. Kat no mas ado ti kwartak. Kanawan pa'y unay trabaho, iso ang maasikasok ti responsibilidad. Pinakan kayo pa'y mat iji restaurant ko. Takasla isinger mo pa'y mat ti impakan mo iji restaurant mo. Aguray ka man, tabayadak ti kinnan ko idi na minsan nga aldaw. Grace, kastoy nay. Saan mat a pinaadwan iti kwarta ti nagbasaran mi? Malaksid, anasaysaya ti kababalin ni Jane, at adda nga agtalek kami iti abilidad na. Amang tungpal kadagiti responsibilidad na kas PTA president. Anya? Agpaiso ti ko na ni Nardo. An-anwon mi nga iti kinaado ti kwartam no saan mat anasaya at ti kababalin mo. Ti tao asaan anapakumbaba, kat awan pagturungan na. Ngam ti tao nga ammo na ti agpakumbaba, idaydayaw ti kaaduhan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Jensel Diones di Paiso. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin.